England woman Argentina and a boy dear see idea when him some dada and your better better remember if is a final no on the 19th Anna Eberson and so Spain woman Argentina and this year Yakato say ye game village SG Yabako na yakoko boy asisina fe yet made the game no answer at your blanty remember if is SG and you on the 19th year but on Sunday ya by e wona Yabako so ni nyina e dia man no so atima bwanti ba bia wo bia no aya no abana yetumi apape e dia bom kama na eno so atima bo as usual anope mama started transfers kakra and for mama wi amede aye World Cup stories no atwa so e dia man pato jetaza me come Manchester United na sisi Manchester di tuma eno ada fifi man fede ba betel ho de ba abranto si academy the fan national team abranto ni de manu kone. Yes, Manchester United akwa Blanton ho na Manchester ko no woma kwa kodin koma kobisa say na antene besia ko after say woma say Andy Santos and afi ayejoli Chilemans woma tese omunya akoda we ya ebetimi aboye pa reporter men say ka say 50 million euros and yes car Manchester United betimi tia say Manchester at 50 million euros ne ko dia and Blanton o betimi nya na fe manu kone waba be Manchester United with him say Manchester qualify wobo Kwakobo UEFA Champions League and teso mu sise tumi mu ye wo mu matimi ni jeje sanya be ya obetima bo Manchester wo mu so ekwa Europa wo mu so atima ya aduma no ene enkoba kakra cha etotwa ewo tuma die so na anopa no mi ka che kakra adiama now ma mi fro no na fe men ko Liverpool na uko Liverpool abanta de de Jean Diomande ya se Liverpool fako na Liverpool fako ya aboa ya de bo mu no ya 120 million euros ani eska ya se Abi Labs so meje na ya say 80 million and Liverpool for the corner say cat for munya butena 80 million de anya de say bejo akoda ne bo no akwa ni mo onye player ketwa and this my madwe some pesa munya Blanton de Jean Diamond de dia 120 flat mo de ba Blanton metumenya no just 19 years per na Jean Diamond etuma ba besia kan adama deliver pardon say no ya reporter mensa eka e waduma de so and na no pe me ka che kakra adama ma me nkwa Galatasaray na me nkodi nkoba kakra na ukọ gala reporter men second year abanta de Leslie Ugochukwu akoda wo bebo hotels ni ade head am fa we mu jane kwa okọ Burnley reporter men second say sisi ade players bi boy for 3 million amount for you to be 120 any ade akoda we dey say 3 million per ana ne bo no anso aya Galatasaray wo mani abesa on person munya abanta no na tesane man so ekoye e de mo mani reporter men second e wo tumade so adom ahun koba kakra no yedi tuma awo tumade so a eja yedi ema wanjisha hudo nyina ansoso na mamenko city na uko city a yasi Ibrahim Mbaye city for akodi nkomo after say yesi city for ko ka say wo munya abanta de tin ade ayobuade a wo mu pe ayobuade no wo mu si Ibrahim Mbaye akoda ne ye good pa no munya Ibrahim Mbaye 18 years ebetimi aboma sisi Manchester City enso maeska juma na okwakoye ade ama city no ade ama nyina nso atime akoye ade ama ne ya reporter Jamen Saka ewe tumade so na yase anya Manchester City nkwa ene team and the Tottenham Hotspur after Aston Villa and RB Leipzig kinu Borussia Dortmund wo munya ta so munya Abranta de team ade Ibrahim Mbaye wo metima sign no ene ya amde kakran so a eba ewo dumade so na make etre edema na Joe Gomez and so a player anope metete from Wolves yes Abranta no etwane Aston Villa na ebon yes 40 million euros and yes car we metime plus 5 million na tasa advance no so atmaka no metime Abranta de din ade Joe Gomez and enkoba kakra mensaka ewo dumade so na anope na make etre kakra ade Joe Palanya akoda we ankaza de from Fulham na me say kwabda ne man dan ko infama no ko Bayern ani amfa ma Abranta de Joe Palanya reporter mensaka say yasi Aston Villa Edin Kobo so metimenya Abranta from Tottenham Hotspur na Abranta to be Tania and na betima koye jama Aston Villa boboko no wo mu atidi ye pass wo metimenya akoda no ene enkoba kakra mensaka e wo tumade so na anope no meka check kakra enso ediama Abranta ni de Xavier Sliger to Nottingham Forest in the city no ma complete akara bi say Abranta to me egwamu ediama Aston Villa anu ye reporter mensaka yes Oliver Glasner ateso nya akoda we ya ebetimi aboye pa ama Nottingham Forest adwuma no edema nso atumi akoye nkoba kakra nie na mekoto matucha
what the head coach at my England. Kwabena at the time and say Yaziba Pano say the contract to 2028. Now another ye England if you make wedding koba. Wamzi and Kamobi and say Papa do Munya the crime. Wambamana Twaso, Juman Jama, the 3 Lions of England, and Tabia Wire Wadres, Opinion the Tomatucho Bacon Pato, Tomatucho on Kobabia Watina, not Wire Tumano, Adama England, a Timno, and a reporter, Mensaka, Mamiko Zinidin Zizu, a Sitana Katina, meaning Kobaka, who caused Zinidin Zizu, Nakatia, reporter Aba, yes, I saw on the 25th of this month, and yes, the Fan Football Federation, I was so met to me, I did the Le Blues, and Fred Yamano, France National Team, no, she said head coach about a Fred Jumano, I Zidane, now Zidane, Jumano, Babayano, that's a contract, Nankasa there, when Yansaye, now on the 21st of this month, I don't know so met my son contract, no, at Yamana, yes, monthly salary per month to be a opening at 300,000 euros. 300,000 euros at this car. Papano and so Baba Ginetta. Wet my edgemano at the Amaya France man and Yakobaka. A former debam now. Yamma wake up and not in Kobaka. Another. Argentina mano wamusu eti England ebomu entra emieno amateso wamusu eti mubako matesa adeno na ha dwiriye pa Anthony Gordon anonya the first goal edma England mano yaboko ya enso baba take no on the 85th minute anaja yede time kakra de toso na satam na yede toso na ne obi nim dia ekoba ya se ne ade se abanta de Daddy Martinez free yo ene luta na boni datrem kenyanyanyai kwabna is coming home no said na medi kanka no ade na yasi nkwantia ana aja yasi motia bi befa koye enche no ada enema na nkoye amfama England man beta enkoma kakwa mensaka ene we say final on the 19th na yabono ado Spain wo bani Argentina ana edi esiane na anope mene na ma na makwa hu se game na enya maso no yasi wo medi the best 11 for Spain and Argentina adiaba minimal say woni o mo ya adwena best 11 between Argentina and Spain no wo mo sise na siche goal post no Unai Simon and o medi ne bedam afia atire ho wo mo Christian Romero no mo Paul Kubase wo mo Pedro Porro no mo Marco Correa afia fifio wo mo Rodrigo Cascante na wo mo apo Abrantan Diadi Enzo no mo Leandro Paredes afia Lamine Yamal be jantantanwa Luta and Subeja number 9 no mo Lionel Messi and so afia the final so and the best 11 World Cup final na etotadom and ya no pay report kakweja eba ataseme kachire edama won sisi ahudo nyina so mame Many men are men for being family. Since I wake up now, I yes, a player. We created chances to do pano. Lionel Messi 8 chances, and I planted a crate. After planted the Daddy Michael Olise. One also know a crate. I have 5 chances. Not one Mabenya Joshua Kimmich. 1 of 4 chances, and after Jean Diamonde, I have 4. Nuno Mendes, I have 4. And no air chances are. Do don't answer at me. I know your reported. Epa, I would do so and a pay me catch a kakra at the most goals scored in the World Cup history. Me pato 10 year pa most goals scored in the World Cup history. And no Lionel Messi the dinkai and no 21 goals. And Lionel Messi as Mbappe as 20. And after Abanta the team at the Miroslav Klose as 16. Ronaldo at 15. And after Hurricane as 14. Where a World Cup all time goal scoring. And an no pay medi aba. But I over the this current World Cup goals in the assist no Joe Crown do drop no Lionel Messi 12 goals involvement and Leo Kylian Mbappe 11 Erling Haaland and so 7 na wabanya Hurricane we 7 wabanya Jude Bellingham we 7 Osman Dembele and so 7 and no your reporter apa e we tumedie so na another Tomatucho another Japan game ne bizan say papa another wanya dia kwa na wo betena fie no say na asu no say wakam obi ata say enyo no nkwa na wo se coach bia over coaches by hand the jack na say coach biabo game ya I want to say ade we pa dem ye ni sia na nka beboa kwa bra so wade atum anu a wono obo game ni wie ya no say dabi na nka say me ye ni say na boa ama England enso etime awe na ento aske wakato bia say ade na nya structure ana ya bibi enye England no structure mo de bo game no
anase bia decision bi ana tese dia ba game na nkasa de nyame anim ne eniema na amfa mamu owie no hu se ade we de anko ye ni se ana nke betimi aboye pa ene enko beka kwa de tomato chop e de elpa e wo dwumadi so we we beba pe na Joe Hart se asamikan papa no nya de Joe Hart se yanka mo bia nja se coach pa was Argentina bako nanka unim sanka mante betima ya adwuma no na wogide wo players no ma ye ncheni sa o ene ba to Joe Hart se dia tomato choya na tese onye boys ni ne wanti England players ni because ade no ya na flakadon pa ano pain ya owie pepepe ana wanru de se yanka ma papa de ncha se defeat na oman ni nya no jamfa mo tomato cho eza se tomato cho ni this season changes no ya no ana kokofa sa wo monso yi elimination so e dia ba ni ya reporter pa e wo dwumadi so na yasi le Messi so I record na yasi Messi record one so we're second player in the history in a World Cup sir one so echo finals two cases the second time Lionel Messi as to echo near and to Messi record echo no we're the only second player in the history at us on so do World Cup final 3 times Mako 3 and Lionel Messi apart from South record now Messi no yes Argentina so baba record Argentina record no so no say 1962 and as our first record na etota and ye preso time omuti 1962 wo mo ba no mo san e ba ba je tate na edisi so and this Argentina etimi ti World Cup ni so mo na so wo mo ba ba the first team since 1962 wo mo di World Cup the following edition wo ma sa kwakode ade so mo na so and Argentina man no reported from Akate at the Eba na no Pemeka eteka kadema na Jude Bellingham say yankabo bianta sa Lionel Messi dia woni ne ba kwabro sa kwade incredible player wo bi Messi one chance na papa pay mo baby a Messi adu pa but Messi aduma no ye no awosuri ye pa and Jude Bellingham as is yankanto bia so no na ni ate pa so ni Lionel Messi and so say no always the best of luck our final no say dia dey sa na obetibia say is one say Madrid ade ne ye bam then am say wo bo Madrid intino ade na kwa ye Barca ade Madrid and this Argentina it's Spain and the Barca for be come no tumeno Jude Bellingham at the Elpa e wo tumadi so and also amanfo ehu hit kaka and you saw any Messi wo problem bi no na Messi dey obesi dey na anya problem what's the problem bi no just say football ne dia ubodu ba bia na nyama nkoya e di hit kakaba anu nchasa woni aya branta de tina di Messi e wo problem na so bibisa anu ya report and pato Jude Bellingham and so adi aba e wo dwumadi so na no pe no make check kakra adi ama wanti sha wo de so ma mi flo no na nkoya ni me ya say Messi kro ya wodi nam ha ya say wo mu ko wo so mahu Jordan Pickford aye ne bottle no na omu ko hair bottle no sangla no fire o madwe sa de be ko final na ko final na say do the last slot of the game a penalties na be ko and the penalty shootout no ko na screen so so Messi dia ne ya say Messi aye o fake aye left wadwe be ya say wo ball e de akọ left ube wan say say wa David ade akọ right and to fake air left and no enso air the Messi obeba sa be pe obeye afa banta ni dia de Montiel so yase Montiel so ba be bo ube so be stand air left not as wa David ade wakọ air right and he said ebasa wo ebetimi aboy ye ti ebasa to ho fakọ air nifa so afa Alexis McAllister yeso no so de one de ba ko pe wo ba to ko nifa wo betene de and ye McAllister no wo mo tasa abanta ni dia de Enzo Fernandez so aya gina fifi because Enzo aya o person fifi no bopa wonu so de dia no anom so etesa adese Nico Gonzalez wonu so de aya hodi eza kura no babo a won so yes so baba no head agina kaka kwabra mo say react stand firm we better kura no penalty no kwabra mo ye we nyina avo amfa ade na amfa and ya dia Argentina for no aya tese eno no pa yes England da wo mu goalkeeper water bottle anko ade ba beti penalties no no Argentina for we no mo say mom chia ya ba no ko penalty na ma ba be stand firm no stand right any ade no ya reporter eba ewo dwumadi so na Alexis McAllister say yanka mo bi anteza akoye through say de otie McAllister what's the near pa
sɛ wɔn ni ɛyɛ Spain ɛkɔ final na wɔn mu ni mpɔ mienu na ɛkɔ final wɔn pɔ ne yɛ fɛ ɔdi sɛ an football abena ayɛ keka o sɛ bi football keka de ɛnyɛ physics ana yɛ de bɔ ɛyɛ football na n'ani agye paa sɛ two teams ɛkɔ final ne nyinaa obi a ɛbɔ productive football obi a bɔ good football atɛsɛ ne nso betumi aboa no nkɔmɔ kaka ne na Lionel Messi sɛ Jankemo biante asese wono oba wake up amanfo bisa se adenti na oba na ese okom dikadika kwabena tie Messi asema kan Messi say wake up ne ba bedu ha you will be asabe ne yire janom you will be a oni adwuma you will be a struggle our life you will be a kwan kro obefa so abosume kwa no nyame be na adom na abosume atom no kwabena wasi nya easy and this when your opportunity now ba wake up ama sanko for any adia wasi am ye the extra energy bi na ebo enti ne wake up na obo no se mu se Messi ani abre no obo ndikadika nya so obo dia ma no ho wati sanko for na we are sin sada nyo mo de ene man se dan ko yie mfa mo football ana ye o manager no no bebo pa so ma sanko for na ni tie pa ene enko be kakwan so a wadi twitwa e wo dwumadie so ene na Lionel Scaloni ye head coach Edema Argentina man no se ne mrante ne edu baby mu Tina, I know who's a players no muya to my pa and T or boy any players number so and Komaka Kane Kuchi Romero say another man from bad players. What is Sandro Martinez? It's also Munina the yellow card better as Dan Kenya Mesa Yabo game Neville will be and the record game no matter my winner and then man straight to my way the moment qualify a comment many report and patrol Abranton at the Twitter. I would do my so Manchester. My last story there, yes, Marcus Rashford. Adin komo eso sa anya de so obeko ba bia market kawik wo wotidi o market kawik mo and this side o no akase we decide on Manchester be ya adwuma enti tani amo ye na ye beton kwabena sisi de se bia mo nya we me confirm dia mama branch say oni market kawik e be ya adwuma enti munya no na afi oni kawik nya adwuma no na munya na ye beton no na no emfa hema no ye dia pa e wo dwuma di so na no pe no make it dia ma bibia ni ho dia ma me hena me fan crofo amanso nso ensem no emfansia say chiridin ana ade ba ko say it is coming home na enya ndurufie nso mi ayoda wo say nso mi bi acho na kwabena say ayase wani da bibi so no heda enya no ano da na ana akozi ano anso de ya bromo nso akasa onim sese ma anya fast enyumre no mi pay kakra bi ya argument any de enyumre no sa masa na tomato go there we niazim bia ka kire no enna arawam de die no any changes na any changes na the me nigusu sa changes na the problem na because na that means the what the day because it's a defender so yeah no so almost over am Mary so nko so bebunia ka Messi ntia nka obebunia enzo amfa na benza amfa tintin kunta osun wakwa thinking god ewie na ye bibio ho all right Midwest yenya aye final two teams ni na deserve it say also omo ekọ aye final na omo ene omo anyonko nso no etimi ebo insurance 4.5 for encouragement so emfa emamo Tuesday edition